Dobroveče, dobrodošli na prvi program RTS-a. Gledajte emisiju Da možda ne, a večeras govorimo o tome koje su posljedice oslobađajuće presude Haškog tribunala hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Da li je ova presuda zapravo presuda pravdi kojom je potpuno urušen autoritet i značaj Haškog tribunala? Da li je oslobađanje komandanata Oluje, koja je izazvala najveću izbjegličku kolonu u modernoj posleratnoj Evropi, poruka da je ovo etničko čišćenje legalizovano i da Hrvatska može mirno da slavi svoj državni praznik 5. avgust? Šta se nakon ovoga menja u odnosima dve države između Srbije i Hrvatske? S nama večeras u emisiji govore direktor Dokumentaciono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac. Dobrodošli, gospodine Štrbac. Sociolog i politički analitičar Slobodan Antonić. Dobroveče. I novinar, publicista iz Zagreba, Domagoj Margetić. Čovek koji je iz Hrvatske ne jedan od retkih, nego jedan koji je osuđen pred Haškim tribunalom. Dobroveče. Dobroveče i dobrodošli u Beograd. Hvala lijepo. Večeras u emisiji čut ćete i kraći razgovor sa Veselinom Šljivančanin, no to nešto kasnije. Gospodine Štrbac, mi vas znamo kao velikog borca za istinu o počinjenim zločinima, a vi ste bili, možda malo ljudi zna, sudija raznih sudova i okružnog suda u Hrvatskoj pre izbijanja ratnih sukoba. Bili ste sudija u Zadru i odatle ste stigli u Srbiju. Je li tako? Pa ne baš direktno iz Zadra, nego ja sam bio dugo godina sudija opštinskog suda u Benkovcu, što je moja matična opština, a onda sam 88. godine prešao u Zadar i postao sam sudija okružnog suda i tu sam bio zvanično do kraja oktobra 90. godine. Već su barikade bile postavljene te godine u augustu i onda sam 1. novembra te 90. godine primljen u advokatsku komoru Hrvatske i nastavio sam svaki dan prelaziti barikade sve negdje do jula mjeseca 91. Umjesto da sudim, ja sam Srbe počeo da branim pred sudovima i u prekršajnim i u krivičnim i u građanskim sporovima. Je li ostalo nešto vaše imovine ste uspjeli da vratite što se imovine tiče ili prava, vi lično? Pa ostao mi je stan u Benkovcu. Jer to niste regulisali? Nema šanse kako ni će da drugima regulišem. pomoći kad niste pomogli sebi, a svi ljudi od vas očekuju pomoć. Kogod vas vidi misli da Savo Štrbac može da mu pomogne i da reši. Pa drugima mogu bolje i brže nego sebi. Jel da? Ja ne mogu da se vratim dole iz nekih drugih razloga, upravo zbog ovog posla kojim se bavim. 2 puta sam bio u zadnjih nekoliko godina na granici pa su me neki dobronamjerni Hrvati vratili iz granice. Šta znači? Zbog čega ne možete u Hrvatsku? Pa rekli su mi da mi ne mogu garantovati, iako sam pokušao preći u Hrvatsku u delegaciji SRJ, odnosno Srbije. Rekli su mi svi mogu, samo Savo ne može jer tebi ne možemo garantovati bezbednost. Ne od suda, ne od policije, već od običnog svijeta jer su od mene napravili medijsku negativnu ličnost. Ja sam najveći neprijatelj Hrvata, Hrvatske države i onda neko, evo kaže mi čovjek Hrvat može već na granici i taj carinik ili policajac da puca u Savu Štrbca da bi postao nacionalni heroj. A nema nikakva optužnica protiv vas, ništa slično ne postoji? Zvanično nema. Bila je jedna zbog oružane pobune istraga i onda je to obustavljeno kad je amnestirano preko 21.000 Srba za oružanu pobunu i ja sam među njima amnestiran i sad mnogi kukaju zašto su me amnestirali, sad nemaju. Mada se vodi se istraga, tamo je kampanja. A kada ste bili u Hrvatskoj posljednji put? 98. Poslije rata bio sam u Zagrebu u sastavu delegacije oko razmjene zarobljenika. Mi sada ovdje kad govorimo o ovoj presudi, pitanje na koje ćemo odgovoriti jeste zbog čega smo svi iznenađeni ovakvom presudom, zbog čega su Srbi ljudi na ovakav način to dočekali sa nevericom, sa razočaranjem. Ako već godinama, da ne kažem decenijama, sva naša istraživanja pokazuju da je Haški tribunal u Srbiji neomiljen, da je označen kao antisrpski, da nemaju poverenja da se tamo deli pravda, nego da su iz političkih razloga ljudi koji su osumnjičeni iz Srbije tamo zatvoreni. Ni u naročitu ljubav među narodima ne veruju građani Srbije između Srba i Hrvata. Zbog čega smo onda na ovakav način doživjeli ovu presudu? Gospodin Antonić. Pa ja se čudim vašem pitanju imajući u vidu zvaničnu politiku ove zemlje, pa ako hoćete i medije ove zemlje. Podsjetit ću vas da
je nakon ove presude otkazana konferencija o Haškom tribunalu koja je trebala bude u Beogradu i koja je trebala bude uvod u promociju Haškog tribunala čak i po školama gdje bi se objašnjavalo deci kako je, eto, konačno obezbeđena pravda, da se insistira na tome da je svako dobio ono što zaslužuje. Ja se vama čudim da vi niste primetili da javnost u Srbiji decenijama u svim istraživanjima, pošto ste sociolog. Jedna stvar je šta kaže javnost, a druga stvar šta je ono što je zvanična priča koju možete čuti u medijima i od strane predstavnika vlasti. Dakle, predstavnici vlasti kao i predstavnici medija su neprestano pričali da je to stvar koja se mora raditi, da mi očekujemo da ipak neko tu bude ozbiljno kažnjen, da ne mogu Srbi samo da budu krivi i iskreno rečeno kad god smo u ovakvim emisijama razgovarali o Haškom tribunalu, nama koji smo imali neke sumnje u vezi od toga, stalno govoreno pa evo Gotovina je tu, Gotovina je osuđen. I eto, znači, ipak nije haška pravda jednostrana. Međutim, i zato su se ljudi iznenadili koliko su uglavnom rekli, pa jesmo joj govorili. Jesmo sve vreme govorili da je to tako. Tako da je to više jedna vrsta oduška nego iznenađenja. Ali sa javnošću u Hrvatskoj, sa reakcijom javnosti, rukovodstva, naroda, samo ako mi dozvolite... To je bilo iznenađenje. Pa vidjeli ste i u novinama na koji način ljudi koji su dolazili u Srbiju, gostovali, ne znam, u estradi ili u drugim oblastima, kada su se radovali zbog ovakve presude, dočekani su prilično negativno u komentarima u srpskim medijima. Ja sam jedan koji je sve ove godine sarađivao intenzivno sa tužilaštvom. Pa jeste vi razočarani presudom? Razočarani i ogorčeni, ali ja sam možda i jedini koji je vjerovao do ovog crnog petka, 16. novembra, da će taj sud opravdati neko svoje postojanje, svoj rad. Sad više nemate iluzije, ali sad nastavite saradnju sa tribunalom. Nema više šta, nema šta da se sarađujemo. Sve ste dali što ste mogli. Moguće da sve sam dao i zato sam ogorčen. A znate zašto su ljudi ovdje, pa ne samo Srbi, nego širom svijeta, Oluja, naglasili ste da je to najveći egzodus poslije Drugog svjetskog rata u Europi. Vi me ispravite ako ima veći. Taj egzodus se odvijao pred medijima, svi su to prenosili, svi se sjećaju kolona neprekidnih 300.000, ne znam, 300 kilometara duge kolone, 220.000 se našlo u tim kolonama, snimale su kamere Ujedinjenih nacija jer je krajina bila pod zaštitom UN-a. Dakle, našli su se, ekshumirani su posmrtni ostaci. Sve je to bilo dostupno i javnosti i sudu. Imali smo prvostepenu presudu koja je obećavala jednoglasno donesena. Trojica sudija su jeste i sad je i uvažavajući, imajući u vidu i praksu dosadašnju ovoga suda, svi su očekivali da može doći samo do promjene malo kazne, gore nije moglo jer se tužilaštvo nije žalo, moglo je dole. Nama lično, i to sam stalno govorio, nije ni bila bitna ta kazna dvojici generala, nama je bilo važno da ostane udruženi zločinački poduhvat. Nije se to desilo. Mislim da su najbolju ocjenu dali upravo ona druga dvojica manjinskih sudija u vijeću, posebno Pokar, koji je rekao to što je rekao. I rekli su vrlo oštro su se usprotivili. Znate šta, ja sam kao sudija u mnogim vijećima bio i znam tu tehnologiju kako se donose, kako se vijeća, i kad vam kolega iz istog vijeća kaže da nemate osjećaj za pravdu, a vi ste sudija, i kad kaže još da je presuda groteskna, onda nemate ništa... A ste vidjeli vi Meronovu neku reakciju na to što je Pokar rekao? Pa nisam. Ja nisam primetila, jeste vi vidjeli da li je uopšte to... Da li on može, da li on više ima osjećaj za vrijeme i prostor u tim godinama u kojima se nalazi, to je već drugo pitanje. Ali kad vam to kaže, dakle, kolega, onda je to strašno. To je kao da hirurgu kaže kolega da ne zna što operiše. Kada su ugovorili u Srbiji da pred Haškim tribunalom nema Hrvata protiv kojih su podignute optužnice,
da preciziramo samo kada je Republika Hrvatska u pitanju, jer mi ovdje 21 čovjek hrvatske nacionalnosti, u većini slučajeva su iz Bosne i Hercegovine, odnosno odgovaraju za zlodela koja su počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz Republike Hrvatske su bili Ante Gotovina, Mladen Markač, ko još, gospodine? Čermak. I Čermak. I ovdje na sajtu Haškog tribunala stoji Domagoj Margetić. Pošto su i Čermak i Markač i Gotovina oslobođeni, ispostavi se da ste vi jedini Hrvat koji je osuđen pred Haškim tribunalom. Na zatvorsku kaznu. I bili ste u zatvoru, u tribunalu, znači sad vi ste osuđeni zbog nepoštovanja suda, zbog toga što ste otkrili identitet zaštićenog svedoka. Stjepana Mesića. Stjepana Mesića. I njegovo svjedočenje pred Haškim tribunalom. U slučaju Tihomira Blaškića. Tako je. I završili ste u Hagu. Osuđen sam, dakle, najveća predviđena kazna za taj prekršaj je 100.000 eura i 7 godina zatvora. Ja sam dobio kaznu od 10.000 eura i 3 mjeseca zatvora. I bez obzira, nakon proteka 2/3 kazne od 2 mjeseca, meni je predsjednik tribunala odbio zahtjev za prijevremeno puštanje. Ja sam odslužio sva 3 mjeseca zatvorske kazne kao novinar, dakle isključivo kao novinar i isključivo zbog novinarskog posla na tom istom tribunalu. I bio sam u zatvoru sa svima ovima koje evo sad večeras spominjem. Gospodine Gotovina je slobodan građanin bez krivice, a vi ste osuđenik pred Haškim tribunalom. Kako to doživljavate? Vi ste tamo odslužili kaznu, vi ste proveli to vreme sa ostalim pritvorenicima u Hagu, ili tako? Pa zapravo, znate kako sam ja kao novinar doživio ovu presudu Gotovini i Markaču? Prije svega mislim da je Hrvatskoj zbog njezine unutarnje katarze, zbog njezinih odnosa, zbog prihvaćanja istine, zbog sposobnosti našeg društva da prihvati istinu o Hrvatskoj 90. godina bila potrebna osuđujuća presuda. Ne toliko zbog samih Gotovine i Markača, koliko presuda Tuđmanovoj Hrvatskoj kao ideji. Znam da će me mnogi u Hrvatskoj napast. Međutim, što je ideja Tuđmanove Hrvatske? Ideja Tuđmanove Hrvatske je bila ratna ideja. Iza kulisa rata u kojem su se ljudi ubijali, u kojem su domovi paljeni, u kojem smo brojali leševe, jedni i drugi, događala se velika nacionalna pljačka i u Hrvatskoj i u Srbiji, dok su se veliki voždovi, znate, i Tuđman i Milošević, skrivali iza leševa praktički nevinih ljudi, odnosno pijuna u tom ratu. I to je ono najgore. Ja sam očekivao u ovom postupku presudu toj Tuđmanovoj Hrvatskoj. Jer zato to jest doista udruženi zločinački poduhvat, jer je rat odgovarao i Franji Tuđmanu. Da, ali ovim je u stvari rehabilitovana ta politika. Nažalost, da. Ovim je rehabilitiran Franjo Tuđman, koji bi bio optuženik u tom postupku da je živ. Sjetimo se Feralove naslovnice iz 90-ih sa Franjom Tuđmanom na naslovnici koja kaže ovako će se braniti Hrvatska u Hagu. Franjo Tuđman sa slušalicama kaže časni sude, nisam živ. I ispada doista da je Franjo Tuđman u ovom postupku obranjen, da je Tuđmanova Hrvatska obranjena i to je najveća tragedija za hrvatsko društvo. Mi smo vidjeli zadnjih dana, ako ste pratili kada govorimo o medijima, o novinarima, o njihovom izvješćivanju. Dakle, to je bila opća histerija i medija i novinara o toj oslobađajućoj presudi. Gotovo da nije bilo, da niste imali pravo kao novinar reći da mislite drugačije. Reći da mislite da ta presuda nije ni pravedna, ni pravična, da nije temeljena na činjeničnom stanju. Ja znam dvoje kolega, dakle znam kolegicu Natašu Škaričić, znam da sam ja reagirao i ne znam da li je još itko u Hrvatskoj. Ukupno znamo još 2 čovjeka. Pa dakle, eto, ako nas je 5, možda sam puno rekao. Znači, ljudi, evo, na prste jedne ruke možda ima koji misle kao vi ili mi grešimo kada to konstatujemo. Pa zapravo, znate, svi smo mi ostali, ja sam osobno ostao iznenađen da se Hrvatska gotovo u sekundi vratila u 91. Uopće bio sam iznenađen da je to moguće. Takva izgradnja kulta ličnosti od jednog vojnog lica, generala, stranog plaćenika, dakle, pretvarati stranog plaćenika koji je usput budi rečeno i ratni profiter u ratnog heroja, to je katastrofa za hrvatsko društvo. Ali pisali su hrvatski mediji o toj spornoj biografiji Ante Gotovine i o raznim pljačkama ili koje čemu što je u svojoj mladosti činio. Pisali su vrlo pažljivo da slučajno ne bi povrijedili Antu Gotovinu, znate. Gotovina se vratio u Hrvatsku, ajmo reći istinu. Hrvatima koji danas nemaju za kruh.
Znate, svi oni koji su mahali zastavama, pekli volove, pekli janjce, histerično pjevali Thompsonove pjesme, oni danas nemaju za kruh. Nemaju djeci da daju 10 kuna za sendvič kad idu u školu. Gotovina se vratio. Kao vlasnik firme vrijedne 200 milijuna kuna Hidroelektre u Zagrebu, kao vlasnik vile u Pakoštanima vrijedne nekoliko milijuna eura, kao vlasnik luksuzne kuće u Zagrebu koju mu je dalo Ministarstvo obrane i kao nositelj generalske mirovine. I to je sve zaradio u 4 ratne godine. Ja to nazivam samo jednim imenom, ratno profiterstvo. A ratno profiterstvo je također, znači gospodin Štrbac i kolega, ratno profiterstvo je također ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pljačke civilnog stanovništva. Osudišavam bivšeg premijera kao prvog ratnog profitera. Ako mi takve ljude slavimo kao nacionalne heroje, a slavi se, ako od takvih ljudi gradimo kult ličnosti, doslovno ono što ste vidjeli je kult ličnosti. Doček, mi smo pratili ovdje doček i na aerodromu i onako se jedino skandiralo još Franji Tuđmanu. A mislim ni njemu toliko histerično. Dakle, dnevno su izvješća bila puna, svake vijesti su bile Gotovina ovo, Gotovina ono, Gotovina se poklonio Gospi, Gotovina donio pršut kući, Gotovina popio kavu s novinarima. Ma ko je Ante Gotovina? Jedan bjelosvjetski probisvjet koji je pobjegao u Hrvatsku, ne da je brani. Gotovina je u Hrvatsku pobjegao od francuskih tjeralica zbog kriminala koji je počinio kao bivši pripadnik Legije stranaca. Gotovina je u Hrvatsku došao kao plaćenik, kao strani plaćenik da bi na ratu zaradio. Dakle, da bi zaradio na krvi, leševima i paljevini. I dajte idemo pošteno razgovarati o Gotovini. Ja to stalno govorim Hrvatima. Ajmo pošteno o tim herojima. A šta ih sprečava da govore ljudi pošteno, ako vi govorite da nije? Prvo mediji koji ne žele, evo zašto danas nemamo kritične medije u Hrvatskoj i novinare koji će i na nacionalnoj televiziji i u drugim medijima reći čekaj malo, pa taj čovjek ima i neke mrlje u biografiji. Nema, to je jedna opća nacionalna histerija. Da, pa u Pakoštani to je rodno mjesto, je li tako? Pa to je rodno mjesto u kojem ja mislim Gotovina proveo najmanje u životu. Dakle, on se vraća kao doma, a tu doma nije bio nikad, osim što je navodno bio isto osumnjičen da je kao dijete nešto opljačkao, neke trafike i tako dalje. Dakle, sad se on vraća i u tom jednom malom selu dalmatinskom se skuplja masa od 30 do 40 tisuća ljudi koja histerično uz poluustaške pjesme slavi Gotovinin povratak kući. To možemo da pogledamo taj snimak, molim vas. To što ćemo zamjeriti. Napokon, posle 30 godina, našao sam put do svoje kuće. Večeras sam tu. 11,5 godina Pakoštanci nisu vidjeli sumještanina heroja. Svi su željeli biti blizu, stisnuti mu ruku, s njim se fotografirati. Trebalo mu je da se probije kroz kordon štovatelja. Što drugo mogu reći nego da sam sretan, poručio je s pozornice svojim Pakoštancima. Hvala vam na iskazanoj kršćanskoj ljubavi svih ovih godina. Ovu kršćansku ljubav koju smo iskazali trebamo je širiti dalje. Posebno onima koji su najslabiji, onima koji se osjećaju ugroženima, da bismo sutra vidjeli da svaki čovjek ovdje u našoj domovini mogao živjeti sretno i osjećao se sretnim. Sada vidite, reakcije ovdje su različite bile i ono što je važno, naravno uvijek se prati na koji način reagovao državni vrh, bez obzira na stranačku pripadnost. Gospodin Antonić, Pa to je ono što sam vam rekao malo prije. Zašto je Haški sud, odnosno zašto je Haško tužiteljstvo, ajmo biti konkretniji, bilo u pravu kada je podignulo ovakvu optužnicu protiv Gotovine i ostalih? Odnosno to bi bila optužnica protiv Tuđmana i ostalih da je Tuđman bio živ. Haški sud je išao ispravnim principom. Mnogi napadaju tu zapovjednu odgovornost. Haški sud je slijedio Nirnberška načela i želio je optužiti pripadnike političke elite kao nositelje jedne zločinačke i kriminalne ideje. Htio je osuditi pripadnike političko-vojnog vrha koji su bili ideolozi i glavni provoditelji i implementatori određene zločinačke ideje. Na svim stranama. I to je ono što je problem. Mi danas nemamo tu presudu toj zločinačkoj organizaciji koja se zove HDZ, Hrvatska demokratska zajednica. Možda ćemo imati takvu presudu u slučaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, ostaje nam da vidimo.
I HDZ može reći, evo mi u ratu nismo bili ti koji su počinili nikakve zločine. Upravo suprotno, HDZ je bio politička, ideološka snaga iza ratnih zločina koji su počinjeni sa hrvatske strane. Kao što je i Miloševićev aparat bio u Srbiji politički iza zločina koje su počinili Srbi. Ta ravnoteža, to je bila dobra ideja Haškog tužiteljstva da se kaže jest postojali su određene zločinačke ideje, počinjene su i iz Zagreba i iz Beograda i doživjeli su međunarodnu osudu. A kada šefovica diplomatije Vesna Pusić kaže da je haška presuda definitivna odluka, da nema dalje i da Srbija može da odluči što god hoće, a hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović kaže da generali nemaju čega da se boje jer su pravosnažno oslobođeni, a povodom mogućih optužnica kratko odgovorio neka dođu. To je, jeli? Da, mislim da se pogrešno tumači ova presuda i u Hrvatskoj i u Srbiji. U kom smislu pogrešno, gospodine Štebac? Pa ništa nije. Pitamo me često šta su Srbi izgubili s ovom presudom. Mi nismo ništa izgubili što je trenutno bilo na snazi. Mislim kad je u pitanju povratak i ti programi oko obnove kuća, stambenog zbrinjavanja. Nego sada bar jasnije će znati da od toga nema ništa ili od šta? Čega? Od povratka zbrinjavanja nego će biti istim tempom. Taj proces će ići dosadašnjim tempom s kojim nismo zadovoljni. Tu može biti nijansi, hoće li biti usporen mjesec ili 2 dana, nego mi ništa nismo dobili od onoga šta smo očekivali od osuđujuće presude. A od osuđujuće presude, između ostaloga, osim ovoga što je rekao gospodin Marketić, da smo očekivali početak istinske katarze hrvatskog društva. Očekivali smo i reviziju novije ove istorije hrvatske povijesti. Ono što je zacrtano u udžbenicima njihovim, što je ušlo u svijest hrvatskog naroda, da su Hrvati u ovome ratu vodili samo odbrambeni rat, da su došli od nekuda zli Srbi, izvršili agresiju, a oni fini ništa nisu uradili. Tako piše, ja sada to malo ovako bukvalno, ali to piše zapravo u tim udžbenicima i tako to prosječan Hrvat doživljava. Očekivali smo, ako bude osuđujuća presuda, da je bila presuda sa ovim udruženim zločinačkim poduhvatom u osnovi osuđujuća, onda sam stalno objašnjavao i to sad kažem, da bi mi onda imali jedan solidan osnov, jer nam ne bi presuda dala gotova rješenja, da na osnovu te osuđujuće presude brže i lakše povratimo ono što nam je oduzeto i ostvarimo ono što nam je uskraćeno, imajući u vidu i ova lična i imovinska, pa čak i politička prava. Sad nemamo te presude, ova kako je išlo do sada, ići će nekako i u buduće sve nekako lagano, polako. Očekivali smo u slučaju osuđujuće presude da će i članice Europske unije, bar one koje još nisu ratifikovale pristupni sporazum, početi malo razmišljati da li baš da već 1. jula iduće godine Hrvatska postane ravnopravna članica ili će im eventualno postaviti neke dodatne uslove ili prolongirati prijem u ovu Europsku uniju Hrvatske. Očekivali smo da će recimo Hrvatska, da je bila osuđujuća presuda, morati mijenjati zakon o državnim praznicima i da neće slaviti kao dvostruki praznik državni sa državnog nivoa kad su protjerali 220.000 Srba, je li tako? Odnosno građana svojih, je li su narodnika. Očekivao sam, i to sam govorio, da bi u tom slučaju sigurno u Čavoglavama iduće godine bilo možda i 300.000, ali to ne bi na proslavi Oluje, ali to ne bi bila službena. Država službeno ne bi smjela da slavi. I još nešto. Na pitanje da li se hrvatskim generalima presudilo na osnovu dokaza ili pod utjecaj međunarodnih centara moći, odnosno na koji način najsnažniji u svetu mogu da utiču, misleći pre svega na Ameriku. Na osnovu dokaza misli samo 2% anketiranih, a da su međunarodni centri završili taj pritisak na tribunal, odnosno na žalbeno veće, misli 78,2% anketiranih građana Srbije, ne zna 18%. Gospodine Antoniću? Pa, sudija je, pre nego što je postao... Teodor Meron. Tako je, Teodor Meron radio je u State Departmentu.
U Ministarstvu spoljnih poslova? Tako je. A s druge strane, Wikileaks iz Haga, dokumenti Wikileaksa pokazuju da je on išao kod američkog ambasadora da se žali na Carlu de Ponte i da traži da se ona smeni sa položaja tužioca. Tako da je potpuno jasno ta vrsta uticaja moćnih centara moći. Znači, Carla del Ponte imala integritet tužilački, iako je bila sa naše strane neomiljena. To nisu nikakvi anonimni centri moći, to je politika očigledno Vašingtona, odnosno Sjedinjenih Država. A kada danas Peter Galbraith, odnosno juče za Hrvatski nedeljnik, kaže, znači Peter Galbraith, prvi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, u toku rata, kada kaže... I tijekom Oluje, da. Za vreme Oluje, pa sjećamo se na traktoru je sedeo u koloni Srba, je li tako? Kroz Sisak prolazi. Evo, sada vam kažem da Ratko Mladić, taj brutalni koljač, taj bezobzirni ludi ubica, da on nije naredio Srebrenicu, mi ne bismo dozvolili pad Krajine. Ne bismo dali zeleno svetlo Hrvatima za operaciju Oluja. Ne poričem da je Tuđman znao za zločine protiv čovečnosti, kao ni da su se oni dogodili. Tuđman je, kada su Srbi otišli, učinio sve da se oni ne vrate. Da su se Hrvati ponašali u Krajini onako kako su se ponašali, da nisu činili zločine, ubijali civile, možda bi pala i Banja Luka. Pa time zapravo, što je Galbraith učinio? Galbraith je zapravo indirektno priznao da je ovo politička presuda Haškog tribunala, da je ovakva presuda bila određeni politički interes Sjedinjenih Američkih Država koje su logistički sudjelovale ne samo u planiranju operacije Oluja nego i u dijelu izvedbi. Prvi napadi na komunikacije oko Korenice su bili napadi, na Čelavcu su bili napadi američkih vojnih zrakoplova, bombardiranje komunikacija na Čelavcu. Dakle, Galbraith je ovime priznao odgovornost američke administracije za ovakvu presudu. Iako su spominjali da je to nevladina organizacija NPR-a, kako se zove, nevladina organizacija bivših američkih generala koji su savjetovali tu Hrvatsku. Malo o toj organizaciji znam. Znate, 1994. godine je u oktobru hrvatska vlada zaključila ugovor sa tom organizacijom. Oni su inače poznati kao izvođači tih prljavih ratova po cijelom svijetu. Oni su, to svako zna ko se bavi ovim problemom, produžena ruka američke administracije. Ono što ne može država legalno da radi, onda se angažuju ovakvi, to su sve... Mislite da je sada to priznanje u stvari ova izjava Galbraithova? Mi smo Krajišnici tužili upravo tu organizaciju pred američkim sudom, pred federalnim sudom u Čikagu za saučesništvo u genocidu. I dokle se tu... Evo, sudija je prihvatio tužbu, odbacio je sve prigovore o nenadležnosti, prihvatio tužbu još prošle godine u augustu, u septembru je održano prošle godine ročište i evo imamo prvo ročište za glavni pretres u februaru 2013. Više verujete u američki sud ili ovaj Haški tribunal? Šta? Američki? Vi? Verujete li više u američki sud ili u Haški tribunal? Pa doći će do jedne, ovako rekao bih, do jednog apsurda po meni, da ćemo, iako su nam Amerikanci namjestili ovu presudu preko Merona oslobađajuću, da ćemo na kraju uspjeti dokazati da je Oluja bila genocidna akcija pred američkim sudom, preko američkih advokata protiv američke organizacije. Pratit ćemo to, da. Pratit ćemo, evo, to će biti vrlo brzo. Samo da se vratimo na ovu priču o političkim pozadinama haških presuda. Večeras je u dnevniku RTS-a bila jedna vest ili saopštenje o posjeti britanskog ambasadora našem predsjedniku Skupštine. I vrlo interesantno, tu je rečeno... Upozorava, unaprijed. Da, vrlo interesantno. Tu je rečeno da 29. novembra, interesantno baš na dan albanske zastave, treba da se donese presuda Ramušu Haradinaju i tako se kaže tamo. Idući četvrtak je presuda Haradinaju. Da se očekuje oslobađajuća presuda, pa se skreće pažnja Srbiji da slučajno to ne izazove nekakve nacionalističke nerede, ispade i tako dalje i da se ne skrene sa evropskog puta. Zaista pitam kako to britanski ambasador zna, kako će biti presuda. Pa možda zato što je u sudskom veću u tom žalbenom Teodor Meron, koji je ovdje učestvovao, pa onda Mohamed Šahabudin, on je u procesu protiv Duška Tadića presudio da je bilo napada SRJ na BiH.
Andresija Vaz, član veća koje je Šešelja osudilo na 15 mjeseci zbog nepoštovanja suda, i tu je Fausto Pokar. Vidite, nikoga ne bi iznenadila... To je žalbeno veće, znači u slučaju Ramuša Haradinaja. Nikoga ne bi iznenadila oslobađajuća presuda protiv Haradinaja. Ne bi, zato što je i imao oslobađajuću presudu već pred prvostepenim vijećem. A ova je upravo za Oluju protiv hrvatskih generala iznenadila mnoge koji su pratili taj rad ovog prvostepenog vijeća i čitali presudu prvostepenog vijeća, pretresnog vijeća, napisanu na 1400 stranica, što je jedan zaista remek djelo način i dužina na koju je ovo divan dokument. Jeste. A zato je to, zato su svi razočarani, iznenađeni. Pogledat ćemo kratko samo reklame, a posle toga i kraći razgovor sa Veselinom Šljivančanin. Ostanite sa nama. Evo ponovo našeg studija, pošto dok su išle reklame, mi smo upravo pričali o tome kako su nestali topnički dnevnici u Hrvatskoj. Gospodine Margetiću, to je ta enigma. Srbiji su prigovarali godinama da ne daje dovoljno dokumentacije, pa je to išlo na ruku, cedilo se, uzimalo i tako dalje. Ali Hrvatska i pod različitim pritiscima nikada nije te famozne topničke dnevnike uspela da dostavi ili želela da dostavi. A to je bilo u vrijeme Sanaderove vlade i Mesića kao predsjednika države. U tim dnevnicima piše šta? Šta stoji u tim dnevnicima što je važno? Pa to su podaci o korištenim materijalno-tehničkim sredstvima, zaduženim, korištenim, koliko granata, kakvog streljiva je gdje iskorišteno, na koje dijelove bojišta, koliko je koji zapovjednik dužio materijalno-tehničkih sredstava, koliko je vratio, dakle koliko je potrošeno. Po tom se može vidjeti određene podatke o vojnoj operaciji. Međutim, ono što je bitnije, znate, Haag je UN-u za dostavu te dokumentacije iz Ministarstva obrane dostavio Republici Hrvatskoj u mandatu Ive Sanadera kao premijera i Stjepana Mesića kao predsjednika države, odnosno zapovjednika Oružanih snaga, vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske. I Mesić i Sanader su u tom trenutku tvrdili Haagu i međunarodnoj zajednici da u arhivama Ministarstva obrane Republike Hrvatske tih dokumenata nema. To je bila laž. Dakle, oni su smišljeno lagali Međunarodnom tribunalu. Kako možete to da kažete da je bila laž? Tako što sam ja razgovarao sa svjedokom koji je između ostalog i Haškom tribunalu dostavio na jedno 60-ak stranica svoju prijavu sa detaljnim svjedočenjem o tomu tko je odnio topničke dnevnike, na koji način ih je odnio, po čijem nalogu ih je odnio. I to njegovo svjedočenje je bilo, u tom njegovom svjedočenju su bili i vrlo detaljni podaci o skrivanju Ante Gotovine, odnosno o tomu da su Antu Gotovinu skrivale između ostalih Hrvatske obavještajne službe i do kojeg datuma je Ante Gotovina se skrivao u samoj Hrvatskoj uz znanje Sanadera i Mesića. Ali ta izjava tog svjedoka nije uzimana u obzir? Očito da nije. Ja ne smijem naravno reći o kome se radi jer čovjeku bi bio ugrožen život. Ja imam, dakle, njegovo svjedočenje, svojevremeno sam pisao o sadržaju. I ko je onda uzeo te dnevnike, jel vi znate? Te dnevnike su uzeli su državni dužnosnici u toj, ajmo reći tako, zavjeri, koja je bila zavjera da se određene dokumente sakrije, je sudjelovao i današnji predsjednik HDZ-a, bivši šef Sigurnosno-obavještajne agencije Tomislav Karamarko. Ali on je danas ministar odbrane Hrvatske. Ne, on je šef opozicije. On je šef opozicije, predsjednik HDZ-a. Dakle, on je sudjelovao u tome jer naravno bez znanja tajne službe i Ministarstva obrane bilo bi nemoguće te dokumente uopće iznijeti iz zgrada državne uprave i odnijeti na neko treće mjesto. Sad, ti topnički dnevnici su još uvijek na neki način bitni. Znate, postoji mogućnost preispitivanja prvostepene presude, ali... Kako sada ponovo preispitati? Kako reviziju te presude? Trebali bi doći do nekakvog dokaza koji nije bio izveden pred ni pretresnim ni žalbenim vijećem. Znači 100 ti dnevnici. A to bi po meni sada bili samo ti dnevnici. Znači naći dnevnike i tako bi mogla biti revizija tog procesa. Tako je, jer bi očito oni promijenili opet mišljenje o tom granatiranju. I šta vi sada predlažete? Nagradu, nagradni fond, šta? Evo recimo postoji crno tržište dokaza iz ovog prethodnog rata. Znam kako funkcioniše. I crno tržište dokaza na kojem se prodaju stenogrami, trake, snimci, sve ima svoju cijenu. Ja bih ponudio, recimo, kad bih imao
za početak 1.000.000 eura, primjera radi. Pa ako je, je li malo, gospodine Margerić, je li malo 1.000.000 eura? Ponudio bi ja više. pretpostavljam za 1.000.000 eura, ako neko to ima u Hrvatskoj, a ima, sigurno da bi to ima. To su službe sakrili. Dao bi možda i Karamarko, ako ih čuva negdje. Ja ne bi Karamarko dao za 1.000.000 eura. Dobro, ajde 5. Ne. Ali mislim da je iluzorno očekiva da je to moguće naći u ovom trenutku kada je ministar obrane Ante Kotromanović. Dakle, mi danas imamo jedan apsurd da je lijeva vlada, socijaldemokratska vlada, za ministra obrane postavila čovjeka koji je sudionik Oluje, jedan od pomoćnika Ante Gotovine tijekom operacije Oluja, jedan od zapovjednika operacije Oluja i čovjeka koji je između ostalog osumnjičenik za ratne zločine. Dakle, Ante Kotromanović je i u ovom trenutku, odgovorno tvrdim, osumnjičenik za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u Mrkonjić gradu. Sad ću vam samo kratko reći što je još žalosno kod cijele ove presude i općenito kod procesuiranja ratnih zločina na ovim prostorima. Što su žrtve, i to uvijek ponavljam, što su žrtve uvijek predmet i političke trgovine. I to je slučaj sa predmetom Mrkonjić grad. Ovih dana slušam predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kako uporno napada, i to mu je sad glavni šlagvort, napada presudu hrvatskim generalima u Hagu. Ja ga sad javno pozivam da prestane skrivati ovaj povjerljivi predmet, ovdje je oznaka povjerljivo podliježe vraćanju. Ja sam ovo dobio u državnoj instituciji Republike Srpske. Dakle, Milorad Dodik je naredio da se predmet Mrkonjić grad skriva i ne procesuira radi njegovih određenih političkih kalkulacija s određenim krugovima u Hrvatskoj. Znate ko je osumnjičeni? Današnji ministar obrane Ante Kotromanović, a znate ko je drugi osumnjičeni? Ante Gotovina. Evo, ako je Dodiku toliko stalo, ako on ne želi trgovati srpskim žrtvama, onda neka ovaj predmet iz ladica Centra za ratne zločine gdje je sakrio ovaj predmet, izvuče i preda tužiteljstvu. Pa neka tužiteljstvo raspiše međunarodnu tjeralicu za Antom Gotovinom, Kotromanovićem i drugima za ratne zločine u Mrkonjić gradu. A ne, kada sam ja pisao o zločinima u Mrkonjić gradu, onda su me dužnosnici Republike Srpske nazivali da zbog njihovih interesa ja prestanem pisati o tome. Dakle, prestanimo trgovati žrtvama. Žrtve su žrtve. Obitelji žrtava su obitelji žrtava. Znate, a često političari glume borce za nacionalne interese, a onda istrguju mrtvima, kao u ovom predmetu. Žrtve u Mrkonjiću su? Žrtve u Mrkonjiću su srpski civili. I to velik broj. Samo jedna masovne grobnice izvađeno 190, još 100 pokupljeno okolo. I imamo situaciju da, recimo, fotoelaborati pokazuju, jedna od fotografija, želim samo da gledateljima bude plastično, nažalost jasno o kakvim se zločinima radilo, imamo fotografiju u kojoj je u obiteljskoj kući spaljena grupa civila i tu su i ostaci, dakle, posmrtni ostaci žrtve u invalidskim kolicima. Dakle, to je bio takav razmjer zločina. I sad zamislite kad neko ko štiti interese tih civila skriva takav predmet. To je monstruozno. Pa ne, iz naših tužilaštva su sada rekli da nakon ove presude, je li oslobađajuće presude, će pred našim sudom se pokrenuti, je li to su predmeti Kijan i Mali Alan. Mali Alan je to još iz one operacije Maslenica gdje je pokolj 21 pripadnika Oružanih snaga Republike Srpske, Dvor na Uni, Gospić, Petrinja, Vrgin most, da su to sve mjesta gdje žrtve nisu dobile. Moram to malo pojasniti. Vidim da ima nejasnoća. Postoji sporazum između tužilaštava, ugovor o saradnji. Jeste, saradnji, razmeni dokumenata i tako dalje. I pošto ja s njima sarađujem, Veritas sarađuje sa našim tužilaštvom svakodnevno. Dakle, u čemu je ta saradnja? Mi pošaljemo svjedoke raznih zločina, oštećene i dokumentaciju do koje dođemo njima. Onda oni to ovdje otvaraju predmet, pretkrivični postupak provode, prikupe sve dokaze na području Srbije i onda oni to dostavljaju Hrvatima, hrvatskom tužilaštvu. Hrvatsko tužilaštvo po tom sporazumu treba da nešto poduzme i da obavijesti naše tužilaštvo dokle su stigli. Ako je naše tužilaštvo nezadovoljno sa onim što su učinili, oni mogu sami da procesuiraju, da vode cijeli postupak sve do okončanja, jer ovdje kod nas važi taj... Imate na sajtu Hrvatskog državnog odvjetništva Republike Hrvatske, tu u brojevi su stavljeni podaci o ukupno pokrenutim kaznenim postupcima zbog ratnih zločina i kazneni postupci protiv pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Brojevi stoje. A šta od tih zločina većih ili manjih, gospodine Štrbac,
gospodine Margić, šta nije procesuirano, šta nije dobilo satisfakciju svoju? Da li se sudi nekome zbog zločina počinjenih nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije, na primjer? Šta je sa Bjelovarom, sa kasarnom u Bjelovaru, sa Kovačevićem? Pa taj postupak zapravo... Znate što je problem? Imam osjećaj da u Hrvatskoj se ne želi do kraja ići s nekim postupcima, jer kada pišete, pisao sam o dosta slučajeva, dakle i o zločinima u Gospiću i o zločinima u Sisku, o nekim drugim zločinima i tu uočavate jedan obrazac. Da se uvijek pojavljuju ljudi koji su istovremeno i visoki funkcioneri HDZ-a, odnosno Hrvatske demokratske zajednice. To je slučaj sa Merčepom, to je slučaj sa Đurom Brodarcem u Sisku. Ti ljudi, dakle, uspostavljaju paralelnu zapravo stranačku policijsku infrastrukturu koja sudjeluje u zločinima, ali ona nije nelegalna. Dakle, oni je inkorporiraju u policijski sustav. Dakle, to je legalna policijska struktura koja vrši zločine na određenom području. To su na području Siska bile policijske jedinice Handžar divizija i Vukovi. Ako se ne varam, nego sam pisao i istraživao taj slučaj. To i nešto ljudi, koliko sto, najmanje ljudi. 107, recimo, da. I to još s početka, to je bilo koje godine? Za Bjelovar, samo da vam kažem, istraga zaista traje. U Bjelovaru su ubijeni pukovnik Kovačević koji je bio komandant kasarne u Bjelovaru i još 3 oficira. 3 dana su bili u opsadi, kada su se predali, oni su streljani. Da, streljani su. To sad ukratko. Da, jeste i... Vodi se istraga godinama, ništa se ne miče. Navodno je sada predmet prebačen u Rijeku iz Bjelovara, ali ni tu se nije daleko odmaklo. Za Koranski most, za ubistvo vojnika, 14 vojnika na Koranskom mostu, za Koranski most je nedavno ponovo po ko zna koji put, sad je na Vrhovnom sudu osuđen Mihajlo Hrastov, po drugi put. 3 puta je oslobađan na Županijskom sudu u Karlovcu. Onda ga je sudio, Vrhovni sud je otvorio glavnu raspravu, osudio ga, pa je Ustavni sud poništio, odnosno ukinuo odluku i Vrhovnog suda. Ne samo kažete na kraju šta je, ne morate pa evo sad je dobio konačno, još nije pravosnažna, ima pravo žalbe ponovo. A napad na garnizor u Vukovaru u avgustu 1991. godine poginulo je 6 vojnika. Tek posle tog avgusta je Hrvatska proglasila svoju državnost. Za to niko još nije odgovarao. Zato što Veselin Šljivančanin govori da je to bio povod da Jugoslovenska narodna armija krene u Vukovar da bi odblokirala garnizon u kome su se nalazili njeni vojnici. To su ključni ratni zločini. Sisak, Vukovar, dakle nisu u Vukovaru stradali samo Hrvati, Gospić, ovo što ste vi spomenuli, Bjelovar. Zbog čega su to ključni? Jer to pokazuje obrazac da je nekome početkom izbijanja rata trebao rat, a ne pregovori o miru. U svim tim zločinima sudjelovale su HDZ-ove trojke, inkorporirane u sustav Ministarstva unutarnjih poslova. Dakle, trojke, policijske trojke iza kojih je stajala politička struktura HDZ-a. Svim tim policijskim strukturama HDZ-a direktno su zapovjedali visoki HDZ-ovi dužnosnici kao u slučaju Brodarca i Merčepa. Što je slučaj? Dakle, u tijeku kad vi pregovarate, kad Srbi i Hrvati pregovaraju o miru, tada doktor Rašković pokojni, kada se pregovara o miru, o svim mogućim verzijama mira, ako se doista želi mir, do mira se moglo doći. Nekome nije bio interes mir. Ja tvrdim Franji Tuđmanu i političkom vrhu HDZ-a interes nije bio mir, trebao im je rat, rat se mogao isprovocirati samo ubijanjima, zato su HDZ-ove trojke vršile ove ratne zločine na određenim punktovima prije samog osamostaljenja Hrvatske. I blokada kasarni po većim gradovima. Tako je. Prvo da bi se zaplašilo civilno stanovništvo, drugo da bi se isprovocirao jedan dio na uzvratnu reakciju, oružanu reakciju i da bi se na bilo koji način onemogućili pregovori o miru. To dodatno potkrepljuje i ubojstvo Reichel Kira od strane Glavaševaca u Osijeku, gdje je jednostavno jedini čovjek, tadašnji predstavnik policije, koji nije htio pristati na taj ratni koncept, koji je čak bio poštivan od strane lokalnog srpskog stanovništva, bio ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima samo zato što je želio mir. Oslobađajuću presudu hrvatskim generalima nedavno čestitao je bivši oficir Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin. Vi poznajete Šljivančanina iz zatvora, gospodine Margić? Pa sam sretao te ljude u Hagu. Jeste sretali sve? Koga ste sve viđali tamo? Pa njega, Šešelja, Gotovinu,
Ljubena Boškovskog, koji je sad u zatvoru u Makedoniji, bivšeg ministra policije I sa njima ste tamo sve... Makedonije. Pa mi smo zajedno primali posjete, zajedno bili u šetnji, ponekad zajedno u blagovalnicama, dakle tim dnevnim boravcima i tako dalje. Samo vi sa većim obezbeđenjem? Pa ja sam imao veće osiguranje, dakle 15 policajaca je mene čuvalo, jer se uprava zatvora bojala za mene, obzirom da sam bio novinar, dakle, da mi netko nešto ne napravi, jer je bilo tamo ljudi iz hrvatske strane. Dakle, ja sam pisao i o zločinima Tutena Letilića i o kriminalu Tutena Letilića, dakle i o kriminalu Hrvata i Srba i Bošnjaka, i naprosto su se bojali u UN-u da meni netko od njih nešto ne napravi. Ja sam imao osiguranje od 15 čuvara. Još jedan kuriozitet. Čovjek koji je Miloševića našao mrtvog u zatvorskoj ćeliji. Čuvar? Da, izvjesni Trajnus, Nizozemac, je bio isto tako moj glavni čuvar. Vi i Slobodan Milošević imali istog čuvara? Da. Koga Veselina Šljivančanin, Haški tribunal je u decembru 2010. osudio na 10 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja mučenja oko 200 hrvatskih zarobljenika u Vukovaru u jesen 1991. godine. I kolega Dragan Stanović je razgovarao sa Veselinom Šljivančaninom, pa možemo da pogledamo to. Gospodine Šljivančanin, osim solidarnosti sa onima s kojima ste proveli zatvorske dane u Hagu, šta vas je još motivisalo da hrvatskim generalima čestitate oslobađajuću presudu i kako ste naveli u javnoj čestitki povratak kući i porodici? Ja i ti generali imali smo istoga protivnika, kako da kažem, u tom sudu i u tužilaštvu koje je sudilo, i mi smo tamo korektno se odnosili, sarađivali i ponašali se. Ja sam dvojicu generala prvi put upoznao u zatvoru. Kada sam ja dočekao slobodu i to što sam dočekao sve u tom sudu posle velikih nepravdi i krenuo svojoj porodici, i oba dvojica tih generala su mene ispratila i čestitala mi na onome da sam ja slobodan čovjek i rekli su da oni veruju u to da sam ja bio isto čestit i dobar čovjek. Uskoro treba da se donese i presuda Ramušu Haradinaju. Ukoliko bi ona bila oslobađajuća, da li biste po istoj logici i njemu čestitali oslobađajuću presudu? Pa sad, kad sam bio u zadnjem vremenu u zatvoru, ja nisam bio na spratu na kojem je bio Ramuš Haradinaj. Ne znam ništa o njegovoj presudi i ne mogu da govorim o tome, ali mislim da nisam imao takve odnose kao što sam imao odnose sa Markačom i sa Gotovinom i ne verujem da ću tako to odlučiti da mu čestitam. Da li vam je neko od ljudi koje poznajete i koji vas poznaju zamerio na tome što ste čestitali oslobađajuću presudu hrvatskim generalima, a vidimo koliko je srpska javnost ogorčena? I nisam ja to čestitao hrvatskim generalima da bih ja njih napravio da su oni heroji, njih veliča njihov narod, nego sam čestitao tih odnosa koje sam prije rekao i što su uspeli da pobede taj sud uz pomoć svoje države koji svima nama misli loše, a posebno misli loše mene i mojoj državi. Ali ste vi sa hrvatskim generalima ikada razgovarali o tim ratnim dešavanjima? Razgovarao sam vrlo često i sa tim. Kakav je njihov stav? Pa ja sam i danas rekao sa Gotovinom nikad nisam razgovarao o tome jer on i nije želio o tome da priča, ali recimo pričao sam Markačom, sa Prlićem, sa ovim, kako se zove, još sad ne mogu da, i sa tim Červom koji je pravi nacionalista. Šta vam je rekao Markač? Markač je rekao otprilike da je srpski narod sam, da oni nisu njih terali, nego je sam otišao iz te krajine, da njihovo rukovodstvo donalo takvu odluku, to je njegova odbrana, verovatno. Onda sam ga ja pitao, pa dobro, gospodine, ako vi kažete da je to tako, onda zašto onda ta vaša vojska pala te kuće kad su ostale same, zašto su ubijali stare babe i žene i djecu kad su ostali, to je prikazana i televizija, kad su ostali na svojim ognjištima jer nisu mogli kuda beže. On je prekinuo diskusiju i nismo više o tome diskutovali. Se naljutio? Pa nije se naljutio, on je i dalje se vladao korektno i on je imao izričit svoj stav da se bori za Hrvatsku državu i da je to njemu najmilija država na svijetu i da njemu druga ne treba i da jednostavno Srbi nisu zaslužili da budu u Hrvatskoj. To je njegov stav. Je li on vas pitao za Vukovar? Pa nije me skoro ništa pitao za Vukovar. Nije vas pitao? Nije me pitao. Gospodine Šljivančanin, kako vi tumačite tako drastično razmimoilaženje sudskog veća koje je osudilo Gotovinu na 24 godine i žalbenog veća koje ga je oslobodilo? Pa za mene to nije nikakvo iznenađenje, ceneći iz ovog vremena koliko sam ja proveo na sudu i tamo kako se taj sud ponaša i šta se rade. Evo reći vam primjer.
recimo pretresno vijeće 2 do 3 godine istražuje sve šta se dešavalo, podnosi izvještaj i tako redom. Ja sam na tom pretresnom vijeću dobio osuđujuću presudu na 5 godina gdje mi je dato krivično delo kršenje običaja rata, pomaganju mučenju. Da bih bez jednog dokaza u žalbenom veću koji je također presedavao Teodor Medron, naglo mi povećali kaznu na 17 godina. A zašto? Kad je mene izrečena ta prva kazna od 5 godina, čitava Hrvatska se digla na noge, hrvatski predsjednik je govorio o Ujedinjenim nacijama, svi su me osuđivali, dan danas me osuđivaju i danas rade, pričaju svakake zločin, da sam ja strašan zločinac o tome kakav svijet ne poznaje, a mnogi su ćutali u mojoj zemlji i podržavali to sve što je to tako bilo. Ja sam rekao i tada mojim advokatima, ja se bojim kako će biti. Oni su rekli, ma ne, to bi bila politika. Na kraju sam doživio, sam osuđen 17 godina. Posle toga, kad sam tražio pomoć od vlasti i ostalo da mi se pruži novčana pomoć da bi dobio reviziju, to je izostalo. Morao sam svojim advokatima, porodicom i svim svojim prijateljima da to radim sam i uspio sam, jer su dvojica sudija u tom tada žalbenom veću, kao što je sudija Vaz i sudac Pokar, rekli da to ne može tako, ipak su zastupali pravo. Na kraju, kad su mi dali tu... Da podsjetimo, to je isti sudija Pokar koji je bio protiv oslobađajuće presude Gotovine. Jeste, on je napisao 2 izdvojena mišljenja u mojoj presudi i on korektno govori o svemu tome, ali ne pomaže, vidite, tamo je dovoljno da se naglasuju da odredi i stalno je tamo u tom veću sudija Meron i turski sudija Guneji koji izriču kazne kako oni misle da treba i tako redom. Da li ste vi, zatvorenici, prateći druga suđenja, ikada razgovarali među sobom da bi bilo dobro da u ovom veću mi bude ovaj sudija i tako dalje? Jesmo, kako da nismo. Je li bilo sudija koji su važili kao blaži? Svak se, gospodine, tamo u sudu interesuje kojem je ko sudskom veću, kako se ko radi, šta, i svak ima neku svoju želju. Ali nikad se te želje ne udovolje nama. Mi ne možemo to odlučujemo koje vas zapadne veće, to je to, ali sigurno da smo mnogo puta razgovarali i svak vam daje neka iskustva kad završi suđenje i kaže mene je bio tu sudsko veće, tako je radilo ili ovako. Sad, teško je to diskutovati, ali jesmo razgovarali o tome. Gospodine Šljivančanin, vi ste u Hagu osuđeni na 10 godina zbog pomaganja i podržavanja mučenja hrvatskih zarobljenika. Kako se nosite sa tom hipotekom? Ja ne osjećam uopšte tu presudu da je ona ispravna i da je dobra i tako je stalno gledam zato što sam ja osuđen za to što mi govori se od jednog nezaštićenog svedoka srpske nacionalnosti koji je zaštićen, ja ne mogu da pominjem ime, koji je ispričao neku priču da bi to potkrepio, da on mene negde sreo i da sam ja krenuo nekom u mom džipu i bio sam nervozan i on je zaključio da ja znam da neki teritorijalci tamo maltretiraju ove zarobljenike i sud je njemu poverovao, iako sam ja u to vrijeme bio sa Cyrusom Vanceom, ima snimak. Ali sud kaže ne, istina je ovo, a nema veze što je snimak i što je tamo Cyrus Vance. A drugi američki ambasador mi je govorio da sam došao da ubijem Cyrusa Vancea. Pa zamislite da su usvojili to da sam htio da ubijem Cyrusa Vancea, gdje nijedna kamera to svjetska nije zabeležila, svi su to naše razgovore snimali, onda bi me možda još osudili. Da li se vi zbog ičega kajete što ste radili u Vukovaru? Ne kajem se, ja sam tada kao vojnik legalne vojske, legalne države. Nisam ja bio u Hrvatskoj, ja sam bio u svojoj državi koja se zvala Socijalistička federativna Jugoslavija, išao da deblokiram svoju kasarnu koja je bila napadnuta, da pronađem i oslobodim zarobljene vojnike koji su tamo negdje bili u nekim podrumima i odvedeni i da razoružavamo paravojne formacije. Mi smo vojnici moje jedinice i ja radili smo, ja to odgovorno tvrdim, čestito i časno taj posao i uradili smo ga do kraja. I zašto bi se ja za to kajao? Da li biste išli u Vukovar? Išao bih, zašto da ne bih. Vas i Hrvatska i dalje tereti? Da, ja i dalje imam crvenu Interpolu poternicu i ne mogu da idem nigde i zašto? Pa oni sad navodno imaju neku novu optužbu, koliko sam ja čuo, gdje pišu da su vojnici pod mojom komandom ubili 10.000 hrvatskih vojnika i sad kako se to sudi na današnjim sudima, nađu 2 zaštićena svedoka i dokažu da je taj jedan negde poginuo u zoni gdje su bili neki možda moja jedinci i vojnici. Oni kažu, evo vidite, vi ste krivi, mogli ste to da znate i tako redno. Jel može kratak komentar? Vidite, Šljivančanin cijeni Gotovinu i Markača. Tuđman je cijenio Miloševića. Dogovarali su se zajedno, imali zajedničke banke, račune po Francuskoj, Engleskoj. Dodik sklapa poslove s Jurom Radićem koji je u aneksu optužnice Gotovina za protjerivanje i oduzimanje imovine Srba. Dakle, kao član udruženog zločinačkog poduhvata. Dakle, svi oni fino posluju.
na krvi žrtava i paljevini njihovih domova. Gospodine Antoniću, vama? Ne znam šta treba da komentarišem. Pa ne, htjela sam jeste htjeli nešto u vezi sa Šljivančaninom. Ali, dobro. Postavili smo pitanje ko je učinio više ratnih zločina na prostorima Hrvatske, Srbi ili Hrvati? Kada pitamo građane Srbije. Hrvati kaže 50% građana, a Srbi samo 2%. Podjednako 19%, ne zna 28%. Šta je istina, gospodine Štrbac? Pa istina je da nema nevinih, a ovo su drugo sve nijanse. A kada kažu Mi imamo, od ukupnih... imamo recimo, daću vam podatak da je pred Međunarodnim sudom pravde Hrvatska u svojoj tužbi navela da imaju oko 12.000 žrtava, mi smo u našoj kontratužbi naveli 7.000. I sad ispada da ima Srba duplo manje, međutim nas je stradalo u odnosu na broj, koliko nas je bilo 3,5 puta više nego Hrvata. Da, ali kažu kako tako malobrojni Srbi su uspjeli da počine toliko žrtava, 13.583 Hrvata. Rekoh oko 12.000, to je zvanično. To je prema njihovoj statistici. Da, pa evo, čuli smo ovdje i Šljivančanina i gospodina Margetića. 1991. godine je to ratovala na područjima tamo Hrvatske, dok je bila to SFRJ, jedna legalna vojska, legalne države, JNA, a s druge strane je bila secesionistička ili paravojska Hrvatske i tu je došlo do velikih žrtava. Ali još nešto moram reći da je i Srba te 1991. godine više stradalo nego 1995. Čak za 300. Nego i u Oluji, i Bljesku i nego kompletno 1995. godine. I mi moramo dokazati Srbi da je Oluja ono što jeste bila genocidna. Nismo uspjeli na ovome sudu. Mislim da ćemo uspjeti pred Međunarodnim sudom pravde. Evo, jel vi verujete, gospodine Antoniću, čuli smo da je već glavna rasprava zakazana za februar 2014. Moramo to probati. Moramo ili šta nam je činiti u stvari? Pa, neke stvari bi stvarno trebalo učiniti. Među ostaloga, zaista ne mogu da razumem na koji način ćemo mi da nastavimo, kao što ste ovdje rečeno, da razvijamo odnose među našim političarima sa Hrvatskom, imajući u vidu da Hrvatska kao država i dalje slavi 5. kolovoz, odnosno 5. avgust kao državni praznik. Dakle, to je bio vrhunac zapravo proterivanja Srba iz Hrvatske. Nisu oni proterani samo u akciji Oluja, nego pre toga je bio Bljeska, pre toga su bili ovi gradovi. To je pitanje iz gradova kako su Srbi... Proterano 400.000 ljudi. 5. avgust je nekako vrhunac tog proterivanja. Ta država slavi taj datum i mi se treba da razvijemo nekako normalne odnose. A slušajte šta su građani rekli u istraživanju koje smo mi radili. Da li treba da se nastavi rad na pomirenju sa Hrvatskom ili mislite da Srbija treba da prekine odnose? Nastaviti pomirenje, kaže 43,6% anketiranih. Nešto nastaviti, nešto prekinuti, revidirati, je 13%, a prekinuti odnose sa Hrvatskom 30%. Ne bi bio nikakav problem da nasprot imate ljude koji razmišljaju i govore ovako kao gospodin Margetić. Ali kao što je gospodin Margetić rekao, on je tamo usamljen. Vi nasprot toga imate zvaničnu državnu politiku koja slavi 5. avgust. I zaista meni je takvo shvatanje dosta prostodušno. A koliko je ljudi u Srbiji koji kao Margetić govore kada je srpska strana u pitanju? Pa mislim čak u našim medijima je zapravo većina. Nova srpska politička misao, na primjer. I tu također imate takve stavove. Imali smo još jedno pitanje, znači po tome kako pamtite, jel? I onda kada pitaju da li su Srbi u Hrvatskoj i zašto su oni te ratne pretnje doživjeli kao stvarno ozbiljnu opasnost. Na pitanje u Srbiji da li znate po čemu je u istoriji poznat Jasenovac? Evo kako su građani Srbije odgovorili. Tačan odgovor da znaju da je logor smrti, koncentracioni logor u kojem su ubijani najviše Srbi, Jevreji, Romi, zna 73%. Netačan odgovor je dalo 7%, a ne zna 20%. Kakav je to rezultat? To je dobar rezultat. Ljudi ja sam osobno unuk čovjeka koji je kao Židov ubijen u Jasenovcu i od mog djeda je meni ostalo samo uspomena njegov broj kao žrtve u Yad Vashemu. I mislim da treba ponavljati uvijek istinu o Jasenovcu, o Gradini, novim generacijama i Hrvata i Srba. Istine radi. Pa da, mislim da je ovaj dobar procenat onih koji znaju. Sigurno bi bio daleko manji da se ovo isto pitanje postavi u Hrvatskoj. Za kraj. Taj procenat bi morao da bude veći. Mislim da i školstvo i mediji u Srbiji moraju da rade na tome da taj procenat bude znatno veći.
Hvala vam na večerašnjem razgovoru. Ja mislim da smo mi ovdje tek negdje na pola puta od onoga što smo sve želeli da kažemo. Hvala vama. Iduće nedelje, 29. je presuda Ramušu Haradinaju. Mislim da ćemo sljedeće nedelje govoriti na tu temu. Hvala veliko na gledanju.